Evo ga naš fotoreporter Gogo DO Professional. To mu je moto. Stavljali benzina? Nismo još, ne. Na posljedu vozi samo viva. A to sad zato što snijamo, pa zato sad kacao kopa, da ne... To zato što snijam sada, ne biš i dalje fuma sa bande. Ne, već mi je neugodno ovako stajati, ovdje sam koplja. Čekaj, da ja sebe snijem. A nego ča? Snimi ribića malo da ispadne da je on. Jesam. Evo je Roki. Aaaa, Kapo je došao, da. Roki. To mu je glavno delo. Zvan Gino Marčana. Kamo idu u korinu? Ispod piđe ga parkiraj! Ste pogledali benzin? Da, ima. Aaaa, to je na tvoj račun ili? Kuća časti. Ti donesi pumpu? A? Da? Pumpu nisi donio? Ku pumpu? Sad ti je Rito mi je za pumpu. Daj si. Čekaj, che bevo. Che bevo? Ajmo se ljodelat, kad se tronaš nazad ćeš pit. Roki Marčana. Ujedno nosi njima napred tamo. Čuješ, kako je zvat ovo? Udruga Frašker, kurac, cesta smo se trebali zvati. To banjolske. Udruga za česte banjola. Si ne sa pumpu? A gdje si bez rigore? Pumpaš. A meni ti pumpaš? Ja. Ćao, ne treba doći tu nazad pomoći. Špit! Tamo njima pomoći. Šta ćemo, onda grene po pumpu? Tamo ćemo pumpu. A? Trebala bi na pumpu ako ćemo činiti. Da, jer ovako... Vito je rekao da se ga nestali. Ili pumpu ili karijolu da peli. Da. Ako će biti po karijolu, moraš i kod mene doma van je kariola. Ručna. U haubu ću ti staviti. I dovesti si. Ma nek ide piješti šat.